ole I se zo te chanela ka lo lom le vek chuwa tun tuma kan thlur bing tur hi Russia Ukraine in dona chungchang tu tharber ani kumli zat mai Russia Ukraine in dona hakal ta me ka nia Russia hian Ukraine kho chaklam kho pui Donbas ante Luhansk le Donetsk rambial la ga tumbera maraju hemi bial ni lo zaporit jela Kherson bial te po aram chunga Russia chon arin lut to nge ani kha heng rambial pali hi Russian tong mang tam na ani ya za somret chong Russian ani Russia le Ukraine sipai te chu Pogrov khopui cheto taka hian in dona na sa tak kara anin beiton tamek nia soi ani Russia chon Ukraine khopui chu thunun kim vek turin Pogrov chunga hian khochaklam panin asipaite hatira heta hian in beina lian tak achuak ta ania soi hani Pogrov chunga hian in beina lian tak omme ka ni ti chu news tam tak puan dana nia Ukraine sipaite chu an unit te chu Russian sipaiten mun mathar an lak to lo na tur le man son to lo na turin thei top tak mebin an be ni in an soi Ukraine chuan kho chaklam kho pui poimo taka hian a sipaite chu din mun har sa tak to kin an ommek ti an poma hei hi Ukraine sipaita na transport le logistic hub poimo tak mai kho pui ania Russia hian kum khat chung zat lak tumin lo be to ani Russia chuan he kho pui hi Ukraine kho chaklam industrial Donbas bialza asom square km sanga borvel azau lak theina kongkhar chut honna atan ammanarinom Donbas bial square km sanga borvel la thei turin helai Pogrov hi apoimo don hle tinani chutiang chuan Pogrov khopui hi an la ni chuan apialam square km sanga Donbas bialza asom la turin Russia chuan kong apal tlang don tina hania kumli don lai in dona hian athil tumpoi mo ber pakhat chu a hlen chuak thei don nai ti na hani Russia Defense Ministry chuan an assault group pan hi chuan khopui chung Pogrov khopui chung district engemaw zata an lut to ti soin Ukraine sipaiten in beina lian tak an kalpui ti apuanga kho chaklam panin beipui thlak hi Russia chuan kalpui chhun zom zela Russia sipaite hian Pogrov kho chaklam flenga chena mun atangin Ukraine sipaite an thian fai mek ni Russia lam hi chuan an puanga Ukraine sipaite an hual to ni in puana ni to bokani kha Ukraine sipaite chuan an sipaite chu Pogrov a hian hualan ni ti an hnial thung Ukraine General Staff chuan thu chhuwa siamin melma Pogrov khopui chunga minron beitu te pungkhom mek te chu natakin kan nur mek ani maro chu hun har sa takkara kan ding mek ani ati melma infantry group 10 KN pen na konga hian active countermeasures kalpui mek ani ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Pogrov chevela nornon na sa tak noya an sipaite an mek ti chu aphalawa khopui chunga Russia sipai zathum thleng la om ta chuan ni khat chungin hlokna an nei lo ni na soi kupian sa hian somruk chau an om ti Zelensky chuan a soya Russia Defense Ministry chuan Zelensky hian thil thleng hi a hrathiam lo nge ani tumreng wangin Kiev sipai te tan pora situation thup atumani Kiev sipai te din mun chaw tak hi Zelensky hian amuthiam lo lui nge a hrelo dar ti hi Russia lam ministry in an zona hanibok Ukraine unit te chu mun pahnia cold drone antang Russia sipaiten ma an zon lai hian an din mun Ukraine sipaitin mun a chemek nia soi ania Ukrainian servicemen te tan mani du thua in pek mai lo chu ti tur dang awang chhota ni in Russia lam hi chuan an puanga chutiang hun na zo to chuan an tan dam chuana chan som to don lo ani tin Ukraine laman vo khan bokan soi thei bokani Reuters chuan lelam atanga in dona mun lu khapani wangin chanchin chiang tak an puan thelo thu han soi Moscow chuan Pogrov an lak chuan kho chaklam pan na tur platform kongkhar zau tak chu chhut hon ani don te na nia Ukraine na athunun kho puilian ber pani Donetsk la omme Kramatorsk le Sloviansk lampanin Russia sipai ta chaktakin an tlan thei to dona kumsane la somni pali tir lama kho pui cheto Avdiivka Russia an lak nuwa Moscow chuan Ukraine ram chunga ramri in beina kho puilian le poimo pakhat man la le talovani Russia sipaiten kho pui dang beithena chance an nei ni chuan Russia chuan pincer movement mangin Pogrov le Kupiansk kho puya te Ukraine sipaiten hual vel don dinania
highly mobile unit te nau te le drone te chuan logistic anti buai viau thei boka Ukraine line hnung lama buaina lian tak siam tum ani bek bok chu Russia malak tumna ania Ukraine sipai te chak lak na kong no pina an resource lak na bom chiat ti te chu Russia tactic ania hi po hi Ukraine na an tactic man lai mek chu ni thawa Russia sipai te na an man tangkai oil thit fem na mun te an energy mun ma te Ukraine chuan a be chiat sak ve fo mai bok Ukraine kho chaklam Donetsk biala kongpui le rel kongpui rel mun pui Pokrovka hian indo ma khan mi sing rukvel anom ma se tu na chuan mitlem te chawanom to na pang zong zong chu son chu avekan ni to apartment building che to tak tak te khopui lusop noi kara civil tlem te chawan lo oma Donbas khopui pumpui lak tumna hian Russia hian khotlang lam deva Kharkiv le Dnipropetrovsk biala asipai then khaten man la ve mek bok ani Russia sipai te chuan tu na hian Ukraine ram za som pakwa ayatam square kilometer noi khat sing khat sang ruk borvel an thunun nia soyeni to Ukraine me pa por sen an ram za som pakwa vel an thunun ti hi tarlan ani bok ani kumnikal ta Moscow din mun ain percentage pakhat velin a sang zo kani Ukraine kho chaklam kulpui Pokrovka indona har sathak mayom me ka hian Defender Force te chuan Ukraine sipai te chuan Russia malak na lo dang chat tur le norkir turin drone chau atok zo lo ti an soya Russia ma son na chu an dang thei lo ti soin drone ringa chuan an dang thei lo ti soin mel mai in rol bel zel tur ve na tan sipai tam zo kan mamo mek ni in an puang thilom dania har sa tel telani mase Ukraine tan chuan thina thlen theila ni lawani boral vek theina khop ala ni lawani ti chu Ukraine lam thu chuadana nia Russia sipai den thlasom paret borvel zet beituma laktuma anlo beito he Povrov khopuya hian Ukraine sipai te tan be seilo omani ti chu Ukraine lam media te puan dana ni ve thonga open source map a chuan Ukraine kho chaklam logistic khapui motak Povrov mun chan ve ai tam chu gray area tia tarlana ni a lelam point an thunun lo na mun nia soi hani Russia sipai te chuan supply route ti top turin thei to pan chua boka 68 Jaeger brigade a drone squad commander who's chuan Pokrovka khopui pon lama dugo ta changa video khola khopui chunga hian front line pa ngaya umlo te soya heta hian building pakhat chu kan bula oma adang chu melma ten an lua dar kar tlem te chungin anin thlak danglam ti in video chuan a soya Ukraine sipai practice nena in mil call sign chau pe kan ni Reuters in a biak servicemen thren khat chuan Ukraine na khopui chel thlat an tuma wang hian sipai in dailo na chu har satna lian takania khopui in dona dang mun thren khata kalpui lo ni bok nen Russia sipai te hian helai provoke chau ni lo Kharkiv ate le mun thren khata a sipai ten ma han la mek boka hi Ukraine sipai te in dailo pha vio na chana ni bokani Ukraine 7 Rapid Response Corps chinchia danin Russia hian provokes chevela sipai singkhat sangkhat vel alada ania chutania sor thren khat chuan noi khat sing sarivel nin an chuta maro chu Ukraine 7 Rapid Response Corps chinchia dan chuan singkhat sangkhat borvel ani eta hian sipai tam takan oma a chevela sipai tam takan oma Ukraine hian Russia nena khai khin chuan sipai da tam lo via mai Mase official te chuan Ukraine sipai te level kim changero an puang zar lo thunga Russia hian kar khat chung za chu provoke sa Ukraine sipai chu an hual to ni khana soya nimin pia khan in peturin an ngena Ukraine sipai jongjong te in peturin kan ti ani hei hi in tan chance nu nu ani indam chua theina tur kong om chuna ni ti in thupe kan pe hial to ani Ukraine chuan an sipai te chu hualan ni thuan hial kan ti to kha poin thlin an la hiala khopui chunga ni unit te chu anti chakmek thu han puang ani Russia hian Pokrovka le a chevela sipai tam tham takan da mega nia Pokrovka khopui mun zau zok chu a chetoa Russia sipai te hian kumsang ni somni palilai hola tang khan khopui hian lo be tran to ni drone missile le artillery mangin an kabri dup ring ania hiwang hian lir hing na taknu mang mai in Pokrovka khopui chu asombal remrum to boka indo ma mi hring sing rukvelom na hian tuna mi sang khat jani chau anom towa power te
in ti lum na tur te ei turin tlak tak la tur te le in son chuak turin kong an nei to lova heng mi sangka jahni la om te po hi an tang khang me ka ni ole sei tur le puan tur tam tak oma khati china khan kan du tok photanga isuzu te channel a hian tunlai thil thleng thar berber angchi indona hmona ni morambel boina ni mo thudang te po ni se kan an thlur bing deuh hlek thina milonga chang zel don